Ja, ne Možemo ljudi dobrodošli na kanal Senu. Na kanal. Na Senu. Znači ljudi danas igramo Minecraft Hunger. Okej, danas igramo Minecraft Hunger. Ti si bliže centru nego ja. Gdje je centar? Sad ću ti kao. Ovdje imam dobru rutu, pre-overpower rutu, ja ću sve da postim, brate. Odmah nema ništa u čestu. Nema ništa, ali O, dajmo chestplate! Really? Pogledaj. Really? Ne! Dali! Samo si pogledaj stvari vidjela. Pogledaj kako sam proje. 1-1. Da, inače malo prekurno stolicu pa je bio veliki fail. Ginuli stolicu, ispred kamera. Ja ću da uđem u kuću. Ja ću da se ispretim. Ja ću da sviram. Kako me gledaš? Kako pravim lepe zvukove. Ti samo pogoršavaš moju previše umetničku stranu. Sa ove strane se stoji. Vidi, ko igram u 60 FPS. Zamisli. A igram na Sony u 60 FPS. Dakle, gdje vidiš FPS? Reci. O brate, osjeti se, pogledaj kako ideš glatko i sve namješteno na overpower. I naravno da je 60 FPS. Meni je 35. Aha. Evo piše 3, evo piše na 1 FPS, evo sad ima 0. To je smiješno. Joj, ovo je najgora mapa. Gdje je centar? Ja otprilike upadnem u lavu. Pa A, ću biti upadnem. najgore. Upadnem. Našli cen. Dobro je to. Bum! Dum. Gdje si ti? Nisi na centru? Ne. Ovdje. Bolje po mene. Kako smo ti sad kad ti dođem onako iza leđa. Samo puno. Opet su vrata! A daj, neću da mi trči! Kako se čuje muzika? Overpada. Ne. Hitam te! Gdje si bre? Gdje ste bre ljudi? Sve bre Games bio ovdje, dali! Dobro, idem! Joj! Moj posjećam! 4. 2,5. Regenio si se. Jesam ja popio prerano sam popio regen. Evo, sad mi je 50 FPS. Ubio sam te! A sad nema odmah fajta, mora da se pređe. Hoćeš? To se tako to uvijek ubije. A ko te je prvi put ubio? Ništa ti. Ja sam te prvi put ubio kad nismo snimali. Kad smo snimali živ. Životno? A? Dobro, da ćemo igrati nešto i ništa. Apsolutno. Šta ne radi? Radi, ja prošlo. Vidi ovo, dobio sam u glavu. Koliko? Ja nisam stigla. Jesi dobio nešto? A, evo tu pada. Evo imam 3 glave. Samo ti baci na mene te glave. A daj meni! A daj! Ne ima glave! Ne! Kako sam se fukao. Ne mogu česti. A ti si prvi u plantru. A daj mi u vodu! Moj, dobre! Ne, onda si mi mač! Ne! A daj! Zlo dete! Ti si
Zlodete, šta sam bacili? Ne, dobro. O! 40 tek dnevnice. 40. Evo, popit ću ti čak i regeneration. Samo za tebe. Sad imamo čime da se bijemo i dođi da se bijemo. Viš, ti čak imaš i odelu. Gde ste bre ljudi? Serbian Kings bio noob ovde. Realno jeste tako, Serbian Kings bio. Ne! Pa sam u vodu! Dođi, daj mi! Ne! A neću mi se, ovo ne može. A me odvalio, sine. I ljudi, to je bilo to od ove epizode, što se sada uploada jedna. To je bilo to, vidimo se.